Апрелин 10-ында Бурят улысы засага газарта гүрнэ эрхтэдэ хуралдаан өнгөрөө тус хэмжээ явуулган гол зорилгын Мамен Добундары ысыгорно хамгаалган агуу ихэдэнэ уйда Сталинграды хамгаалган Буряды батырнуды мөнхүд русхалды зорилгдыхын кушо батхолгын ихи тавилга боло. Это дань подвигу наших земляков, сломавших хребет врагу в главной битве Великой Отечественной войны. Мамаев курган – символ мужества. Наш памятник на исторической земле России укрепит связь поколений, воспитывая патриотизм молодежи и напоминая: Бурятия – часть Великой Победы. Юнды тусыл Сталинграды хамгаалыкшы Буряды батыр хубуты зорилгдап гыхыды, эленсік қолынсы ғоданға ныры хундылжы, юредің ойытынды захя болғын, Сталинграды хамгаалығын батыр бұхыны дұрысқалы хушо болғын мұнкыруқы шоқылы. Харин хушо бұтайхын тұла қолын ехор бұхы эмхизурғанут зупшыл уғықы зорилгыты байға. Выражаем большую благодарность нашим федеральным ведомствам, нашему Министерству культуры Российской Федерации. Большое спасибо руководству музея-заповедник «Сталинградская битва» за содействие и понимание высокой значимости данной инициативы. Мы даем старт реализации проекта, который станет символом нашей, наверное, общей памяти и такой безграничной благодарности. Олон етін танкиме гарғын ұсқыл Бурят олсы толғайлықшы. Арады құрыл, засығы ғазыр болын қолуату олысы бұқы алғын зұрғануды дымжығыны ода үні яболғы мұны ихие татывы. Хушоға тұқыл базырығыйын Буряды орын баримылшы Юрий Эрдынеев захионы. Гырылмажық Тулмиева, Валерий Тамбаев, Бурят ТВ.